Jutarnji dnevnik radija 021. Zornjak. Pokrajina je ponudila aeroklubu sa Čeneje ugovor prema kome se sva imovina Novosadskog aerodroma prenosi sa ovog udruženja na Pokrajinski zavod za sport. Međutim, u njemu se ne precizira šta će se desiti sa vazduhoplovnim klubom. Šta se zapravo dešava iza kulisa saznaćete u prilogu koji je pripremio Miodrag Sovin. Pored tmurnog vremena za letenje, nad Čenejem su se nadvili i tmurni oblaci, jer niko sa sigurnošću ne može da tvrdi šta će se desiti sa jedinim novosadskim aerodromom. Sa jedne strane nalaze se obećanje iz pokrajine, koje nemaju pravno pokriće, a sa druge nemoć pilota i drugih članova aerokluba da samostalno održavaju ovaj aerodrom. Kako za 021 kaže petostruki državni prvak u jedriličarstvu, Ivan Filko, vojvođanske vlasti pokušavaju da ispod žita donesu uredbu po kojoj bi zemljište na Čeneju pripalo Pokrajinskom zavodu za sport. Prema njegovim rečima, pokrajina je aeroklubu ponudila ugovor o prenosu prava korišćenja, u kom se ne precizira dalje sudbina ove vazduhoplovne organizacije. 29. decembra prošle godine je izglasan statut koji je na jednoj svečarskoj sednici praktično društvu poturen, jer nismo imali vremena da ga dobro proučimo i damo primedbe na njega. No nebitno, to je naša greška. Još jedan detalj koji je raspirio sumnju među članovima aerokluba je ocena nadzornog odbora da je nova uprava falsifikovala statut udruženja, dodajući paragraf u kom piše da u slučaju eventualnog gašenja aerokluba sva imovina pripada pokrajini. Jedan deo nadzornog odbora je našao, mislim da se razlikuje u završnim odredbama, odnosno u 3. stavu završnih odredbi, gde piše da se po prestanku rada aerokluba imovina prenosi na pokrajinu u Vojvodinu. Član gradskog veća zadužen za saobraćaj, Siniša Bubnjević, kaže da prema zakonu iz 96. godine aerodrom na Čeneju pripada državi, a na korišćenje je dat aeroklubu. On navodi da mu je čudna cela situacija jer ne vidi razlog zbog čega bi se ovo udruženje odreklo prava na korišćenje. Zakonom iz 96. godine sve je vlasništvo Republike Srbije, a konkretno što se aerodroma Čene tiče, on je na korišćenju dat sportskom aeroklubu. Prema Bubnjevićevim rečima, ostaje nejasno šta pokrajina namerava da uradi sa ovim zemljištem, jer prema ugovoru nije precizirano šta će biti sa novosadskim aerodromom. Ne vidim zašto bi se to radilo pravo korišćenja, s obzirom da to bi značilo da se aeroklub odriče prava korišćenja ili da pravi neke čudne kombinacije koje mi zaista nisu jasne. Direktor Pokrajinskog zavoda za sport, Nenad Sudarov, kaže za 021 da pokrajina ipak planira da održi aeroklub u funkciji. Pa da ostane namena u kojoj je i sad. Znači ništa, nikakva zloupotreba, mi smo budžetski korisnici, Skupština autonome pokrajine nas je osnovala, ništa ne možemo da odradimo bez saglasnosti Skupštine. Znači ne znam šta je tu sporno. Prema obećanjima iz pokrajine, aeroklubu bi se mesečno uplaćivalo 1.000.000 dinara na ime održavanja. Prema informacijama do kojih je došao Radio 021, bivši direktor ovog udruženja, Stanislav Novaković, je sam sebi odredio platu od 150.000 dinara, dok je izvršni direktor Veselin Tomin imao platu od 120.000. Pozicija izvršnog direktora inače nikad nije postojala u sistematizaciji radnih mesta. Prema statutu kluba, platu rukovodilaca treba da odredi upravni odbor i direktor nema pravo da to čini sam. Legendarni pilot Filko kaže da ostaje nepoznato da li će tako biti i u buduće, jer u tom slučaju veliki deo tih 1.000.000 dinara će odlaziti na plate rukovodilaca, a za održavanje aviona opet neće biti para. Određivanje njihovih ličnih dohodaka odradili su sami. Ivan Filko je zbog preispitivanja mutnih radnji oko prenosa prava korišćenja izbačen iz aerokluba. Bivši direktor Stanislav Novaković ubrzo po razrešenju funkcije uklebljen je u Razvojnoj banci Vojvodine. Avioni još uvek rđaju.